Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde Marian Torres, Edita Avendaño, Alcantara family, Rhea Laureano, Aaron Jace, Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jen and Sharon Malit and family, Agapito Canlas, Cesar and Jocelyn Maluntag, Jenalyn Maluntag, Blessy Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose D. Pascua, Dave Clarin, Franco, Dale Clarin, Emelita McDowell, Evan McDowell, Eddie and Solif Serrano, Renisa Villarosa, Ramon Daplon, Catalina Daplon, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez family, Relly and Gloria Tanueco, Seferino David, Daniel Marietta Aquino, Frank and Net Adviento, Miss Unido and family, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Liza Aquino. Paraking Aldo Kebaitanan Vico, Angelo Hijosa. Paraking Kapagnasan ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Manalili Palacio family, Martin Elin de las Alas Sibayan, Arthur Wilkerson, Gays family, Ciro Maverick Fabila, Chelsea Fabila, Michael Fabila, Grace Maria Santa Ana, Obet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Edna Libu and family, Cesar and Jocelyn Maluntag, Debbie Ann and Jefferson Santos, Babe Clarin, Jenalyn Maluntag, Franco Dale Clarin, Rafael Dane Clarin, Joseph Marcos Santos, Angela Sophie Santos, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Francisca Aguinaldo, Michael Aguinaldo, Victor Aguinaldo, Wins, May, Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith Enyuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Cindy Kadag, Rodolfo Ocampo IV, Reverend John Newtok, Reverend C.K. Talorin, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corin and Ron Inigo Pino, Mark Anthony Manalo Erese. Paraking Balkong Kapaldanan ng Mary Ann Almida, Tess Castillo, Edith Mercado, Marvin Dingal, Bernice Canta, Olive Pasco, Melanio Cruz, Anelfa at Echevarria, Geraldine Adan, Luz Navarro, Christine Abregunda, Kian Kizor Galdo, Roberto Aquino, Marieta Aquino, Among Jonathan Bartolome, Among Fer David, Among Olet, Among Rick Luzong. Safe travel na pong Michelle Fernandez, Inigo Palma, Mateo Palma. Pangaditala po din Kaladwada Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Diosdado Perez, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Di Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justo de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Alieta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia,
Filomena Perez, Tranquilino Perez, Anatolia, Sister Aurora, Eduardo, Adelina, Antonina, Joseph, Lorenzo Mendoza, Gil Alfonso, Anastasio and Loretta Macabali, Jesus Sagad, Kimberly Sagad, Modesto Sagad, Conchita Sagad, Eloisa Fe Sagad, Efren Sagad, Marina Sagad, Alicia Sagad, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Maria Consolata Punsalan, Efren Enriquez, Diosdado Encara Tanhueco, Abel Tanhueco, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Paul Dungca, Feliciano Luy, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Fatima Ong, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Arlene Silva, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Vincent Benavista, Roberto Wenceslao, John Concepcion, Ernesto, Teresita, Jaime, Digna, Ramil, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto, Vivian, Julio, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Paz Manalo Salenga, Aurelio Castro Salenga, Magdalena Calma, Leoncio Calma, Carlito Quinto, Risalina Quinto, Danilo Fernandez, at di maldang kalado ang mga ilang kimpakalulo ng Gino. Imagmisa tamo po, Reverend Father Nolasco Fernandez. Kilagyaning egpam, paning anak, ang paning banali Espiritu, Amen. ingginuman tabi kaya kayong. Pakamalan kong kapatid, nginingaldoy ti pagselebran tamo po yung kapiesta ng San Francisco de Sales, metong adoktor ning Santa Iglesia. At bang kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyan tamay ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang binye kang San Francisco, king karisbang mangonberti kapamilatanan ning kayang lugod, Ginoo pakalulu. Gino Pakalulu. Kristo Jesus, ikang pinili ng San Francisco, ban maging uliran ning kayang biye, Kristo pakalulu. Kristo Pakalulu. Ginong Jesus, ikang pepalablab king puso ng San Francisco, king kasuywaning kasaupan at lugod, Ginoo pakalulu. Gino Pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tuto pakaluluwa na katamo,
at king pang patawad da ring kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alanangga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, binyemo kang San Francisco ing espiritu ning lunos at kasaupan, ban makikaluguran karing sablang tao, king dalan papunta king kaligtasan. Kapamilataning kayang alimbawa, antabayanan mo king mipakit king mamulog, alugod mo king pamanyuyumi karing kaparaming tao. Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggang. Amen. Pamamasang ibat, king sulat karing Ebreo. Rina ang kayupayan ni Jesus bilang saserdote, amimigit e palak, ketang miyabye karela, karing pipumpunan da. Antimonong makananuyang lalong mayap itang kasunduan at tinatagda, pilataning Diyos at ding tao. Uling manalumpakan niya iting kasunduan, karing lalong mga ulagang bage, mi pangako. Nung itang minunang kasunduan, alayang kakulangan, ene sana maging kailangan ing kadua. Dapot, may nakityang kakulangan ng Diyos, kingkeyang balen. Inya nga nang sinabi, datang nalaring aldo, nga naning ginu, anong nukay tatag, ing metong abayong kasunduan, karing memalen ng Israel, at king tribu ng Uda. Ene maging kalupa na, nitang kasunduan na tinatag ko, karing karelang pipumpunan, kanitang tinaid ko, iluwal iba't Ehipto. Ela may natiling tapat king kasunduan, at tinatag ko, Kambera. Inya pe paboren ko la, nga na ning Gino. Iting niya ing kasunduan itatag ko, karing memalen ning Israel, king paintungol a panahon, nga na ning Gino. Ibili ko la rin kakong kautusan, king kaisipin da, at idukit ko karing pusura. Ako ing maging Diyos da, at ila naman ing maging balen ko. Na kailangan pa, kinging ninuman karela, iturune, ing kalupa ng memalen. O sabyana, king ninuman karing kapatad na. Kilalanan me ing Gino. Pablasang itangan, kilalara ko, manibat king peka malati, ang gana, king peka maraguldili. Patawaran ko la, karing karelang kasalanan, at kalinguan ko na, ing karelang dewakan. King pamagsalita ng Diyos, tungkol king metong abayong kasunduan, mga baldugan, king bibilang naneng alang ulaga, itang minuna. Ing isa numang bage, milalako, ulaga at maluluma na, nalambat, lumipas siya. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Misagana ing alang kupas alugod at katapatan. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Ipakit mo kay kami, O Gino, ing lugod mong ekukupas. Saupan mo kaya sana at iligtas. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya.
at kanita king kekatamong labwad, manatili ing keyang lingap. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Misagana ing alangkupas, alugod at katapatan. Mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan, sumibol manibat king labwad. At ing katuliran, matyo ibat king banwang matas. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Wa ipagkalob na ning Ginoo ing sablang kasaplalan at king asikan tamo dakal ing kekatamong pupulan. Manimunaya keya ing katuliran at isadyane ing keyang dalanan. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan. Parangalantaya po ing mayap a balita. Awsan da ko ang kakaluguran, nga naning Ginoo. Uling isablang dindam ko kang igpa ko, e babalo ko kay kayo. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka, antimore. pamamas sa aking maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. Migbandaya i Jesus karing talimunduk at sakano inahus ding kayang pinili at linapit lakeya. Memili yang 12 at inahus na lang apostol, ban maging kayabe-abe na, anpon tuburan manaral, at di na nalang upayang paluwal karing demonyo. Ding 12 pinili na ilareti, i Simon ape malagwa ng Pedro, i Santiago at i Juan anak ng Zebedeo, di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, anak ng Alfeo, at i Tadeo, i Simon, ing aktivista, i Judas Iscariote, ing magtaksil kang Jesus. Kaluguran kong kapataring mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Pasibayo po, maya paabak po, kaya kayungan. Good morning! Pagkikiritala po rin kasiping tamong maya paabak. Otlo pala yatang matunturing aliwa. Hulitan tayo po with a smile. Pagkikiritala rin kasiping tamong maya paabak. Kumusta kayo po? Salamat po at mayap kayo. Palakpakan tayo po, ingapong Ginoo. Kaluguran kong kapatad, kaniting Aldo, timdam tamo king mi pasyagay banghelyo. Nung makanano i Jesus, pinili na laring 12 apostol na. At king kayang pamamili kareting 12 alagad na, tinubod na la at dinina na lang misyon. Kaluguran kong kapatad, kabang pigugunaman kepo iting mi pasyagtamong ebanghelyo kaniting kayabakan, aga nakakuing kanakong sariling karanasan king biye akanakong pinili, apin ing biye pamagpari. Baluyo po, anyang bayo kami maordinan ng timong diakono, anyang milabasa na bulan, eko po ala ko king kanakong pangadi, apin ini.
Palagi kong sasabihan na Aldoldo, kinga pong Gino, sasabihan ko kaya, Gino, nanuman ing pagawa mo kanako, sana ipakit mong masala kanako. Manano na sanang kareng balang daptan ko, ika mo ing kanakong parangalan at paligayan, ala ng aliwa pa. O ini po ing meging lamanan ning kanakong panalangin, inyang magsadya ko para kay kaming ordinasyon. Kaluguran kong kapatad, kaniting kayaldawan, dimdam tayo nung makanano i Jesus, pinili na laring 12 apostol na. Nano ing malyari tamong pwedeng pigunaman, kaniting mi pasyag ay ebanghelyo. Mumunang dili, Jesus always calls us to a particular mission. Always remember that. Jesus always calls us to a particular mission. Amen? King balang metong kanuke katamo, awsa ng Jesus ban maging tapat ng alagad. King mi pa siya ga ebanghelyo, when He called the 12 apostles, He gave them a particular mission to fulfill, that they might be with Him and He might send them forth to preach and to drive out demons. Potang mamaw siya kanu Jesus, tandaan ng tamo, potang mamaw si Jesus ban maging alagad na, etamo sana kakalingwan, ing atin niyang parating buring ipagawa kay katamo. Atin niyang buring parating misyon apagkalub karing balang metong at metong kay katamo. Pakilawe yo puring kasiping yung matundo. Pagkisabi yo po karela, may misyon ang Diyos sa'yo. Kaluguran kong kapatad, everyday, balang kabak kagising tamo, inga pong Gino, or Jesus always calls us to become His apostles. Balang Aldo, mayayaw sa muban sumuyo, king metong amisyon. Always remember that when God chose us, or when God chose you to a particular mission, it means God saw something extraordinary in you. I repeat, always remember, when God chose you in a particular mission, it means God saw something extraordinary in you. Huwag mo sanang hayaang tanggihan ang tawag ng Diyos sa buhay mo upang gawin ang isang misyon sa buhay. Dahil tandaan mo, kapag ang Diyos ang tumawag, sigurado tayo na Siya ang magpupuno sa ating pagkukulang. Siya ang magbibigay ng lakas upang tayo ay makapagmisyon ng tapat sa Kanya. Amen? Etamo sana mitatakutan po tang inga pong Ginoo, aw sana katamo ban kanita, suywan niya king metong abage king biyetamo. Among ingkutang ko po, nano po kaya ing halimbawa dareting misyon apagkalub na ning apong ginuking biyeko. Halimbawa po nung ikayo metong kayong ima o kaya tatang, mekad po taaw sana kaninga pong Ginoo, king metong a misyon ban kanita maging mayap apengari karing kekang anak. Ban kanita maging mayap apengari at paragulan ding kekang anak king karelang kasalpantayanan at antabayanan king karelang pamipiye-piye. O kaya naman nung halimbawa ikametong kang leader king kekayong komunidad, nung metong kang manungkulan king gobyerno, mekad pota ing mission mo, apin itang sopan mula retang taong mangailangan karing kekang sasakupan. Pota naman aw sana kaninga pong Ginoo, ban kanita pakiramdaman mo, pati retang peka malati king kekayong komunidad. O kaya naman nung metong kang anak, mekad pota ing kekang misyon, apin ing
Magaral kang masalese, ban kanita, mayari ka king kekang pamagaral at asopan mo ring kekang pengari. Kaluguran kong kapatad, aldoldo na ning bieta mo, ingapong ginu, yayampang nakekatamo, ring kekatamong misyon, king bie. Ingkutang, makibat tamo kaya. Ingkutang, maging tapat tamo kaya, king pamakibat tamo, king misyon ng Kristo, king bieta mo. Amen? Number 2, when we are called by Jesus, remember, please do not decline His call. I repeat, when we are called by Jesus, please do not decline His call. Tandaanan tamo, at parati kay katamo ing desisyon nung makibat tamo o ali. At kay katamo nung tango tamo o gumulot tamo king misyon abebiena ning Gino kay katamo. Pota sanang panamdaman tamong mangay natamo lubata kagitamong etamo agyo ing babyen ng misyon kay katamo, sana anyawaran tamo ing kayang sao. Lumapit tamo kaya ban kanita, patatagan na katamo king misyon apig katiwala na kay katamo. Etamo sana gugulot o gugulutan ing aus na kay katamo. Bisaman mabayat, bisaman dakal akutang king bieta mo, sana parati tamong makasadyang tango potang minausya. Amen? Baluyo po 2 days ago, atin pong metong kakaluguran, may mag-dinner kay kaming reverendo. Sabi na po kabang mamangan kami nga na, balo mo amo nga na, baluyo po nga na, anyang pinandit, anong no ka rin, ginulot ko po king kasuywan ko king pisamban nga na. Baluyo po as na ko po kabayat alub nga na. Pero inyang pinandit na inga pong ginu, pasibayo yang minaus ban kanita, sumuyo kung pasibayo king pisamban nga na, kumeg adwang lub, may kibat king aus na. What a grace, my dear brothers and sisters. The same is true with us. Always remember that every call of Jesus to us is a grace. Ang bawat pagtawag ng Diyos sa atin ay isang biyayang dapat nating tignan bilang isang malaking biyaya niya. Tinatawag ka niya sa isang misyon sa buhay dahil alam niyang kaya mo. Dahil alam niyang kakayanin mo ang misyon na ito. Maniwala at magtiwala sa kayang ipagkaloob ng Diyos sa pagsunod mo sa Kanya. Tandaan natin, kapag ang Diyos ang tumawag, hindi niya hahayaan na tayo ay magtrabaho na nag-iisa. Nariyan siya at parating nakaalalay sa atin. Amen? Sumasagot tayo sa misyon ni Jesus, hindi dahil alam nating tayo ay karapat-dapat para sa misyon na iyon. Sumasagot tayo sa misyon ni Jesus dahil alam nating ang tanging kalakasan natin ay siya at wala nang iba pa. Amen? Ang tanong lang sa atin ay ito, tatanggapin ba natin ang misyon o tatalikod tayo sa misyon? Amen. Talakad tamo po ngini para king panalangin ning malda. Kapatad manalangin taking Dios, hindi na nakatasa ng sala, pamisan metong at lunas karing sablatang pamangailangan, karing balang panalangin ning ipakibat tamo, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kareng komunidad Kristiyana, ating pamiyaliwa, pamisunggalit at pamisagsagan, alutas dasa ing iti kapamilatan ning mas tapatdang pamanarap
king sala at upaya ng Jesus. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagramdaman mo ing panalangin mi. Para kareng dakal akayanakan amayap alub, aawsan ng Jesus. Tukyande sana arapan ding malda at ipasyagde ingkeyang mayap abalita, king mitmong tetagan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagramdaman mo ing panalangin mi. Para kareng milyon-milyon na atyu king dalumdum, ning pangadisyero, o gera, sakit at takot. Yatad da sa karela, ring taong mayap apilubluban, ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagramdaman mo ing panalangin mi. Para kareng pamuntok ning Santa Iglesia at ning gobyerno, ating maragul aupaya. Ibiena sa karela ing inspirasyon misametong kareng sablang tao at bansa, king masampat apamidamayan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy pa, pakiramdaman mo ing siwala ning kekang balayan, ameyagyag king siwala ning kekang anak, pagkibatan mo sa ring kekaming panalangin, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Tanggapan saning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri ampong ikadagayan ning lagyuna, king ikisaplala tamo at ting mabilog ng banal akapulungan. O igpaming miglalang kapamilatan niting pamagdaon ing sagrado ng api ning kekang Espiritu Santo am milablab king puso ng San Francisco, ibiena sana kaya kami ing inspirasyon maging mapaglunos, mapanyaw at malugod. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimo iyat nayo ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Pagkalubeking Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Francisco de Sales, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral at babiya mo yung kekang pamanlong bilang pakibat karing kayang panalangin.
ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amay dawon para kekayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggag tipan, ang mibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayang ini ing misteryo ning kasalpantayanan.
ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, daraon mi kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ding diakono, religyoso at religyosa, at ding sablang tapat susuyo king kekang banal akapulungan. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepay nawan at maninayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, ading sablang banal, San Francisco de Sales, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panabon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngani manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kekaming talapangabus.
O Ginoming Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayaran ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabi sa kapilanman kaya kayo. At keka antimorin. Pakita mo po ngi. Iyagpang tayang ngeni, ingwaganing kapayapan king metong at metong, kapayapan po kay katamongan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning hiatu, nuwan na ding mayaws king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka. Dapat iyag kasmayang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamu. Oig paming malugod, ing sakramentong tinggap mi sa panakesanang makapakitulad kang San Francisco, king lugod at kasuwan, bustan mong makapakirakya kaming kayabena, king ligaya karin banwa, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong inumi. Luklok kayo po sa guli, ing obispo po ning San Jose Diocese po, Diocese of San Jose Nueva Ecija, yapin po Bishop Bobet Malyari Kapampangan niya po, at ngayon itinubod no po ring adwa ng pari para makipagsalita lang kaya katamne, yung Father Ferdy at siya po Kenny, ibiyak kaya po ngayon kaya kayo. Magrasyang abak po kay katamungan. Pasibayo po, magrasyang abak po kay katamungan. Maniwala kayo pong nakalagrasyang ining oras sa ine. Amen. Aya ko po Father Ferdy Dukot po at kaya kaya po yung kura paroko na po ning Our Lady of the Rosary Parish King Likab Nueva Ecija po. Lalapit kami po kay kayo para king pagawa mi pong pisamban. Bakit kami po pagawang pisamban? Uling pong ipisamban mi po king Likab Nueva Ecija, kapag panahon na po na ning kauran, dulbugya po. Kaya po, pisabi-sabi na po ring memalen, pagawaing pisamban, uling po putang kauran, iya po magagamit yung pisamban, uling malalam po yung danom. Iya po kasing pinaka-cash basin na po na ning Nueva Ecija. Kapag minuran po king babo, bayo po munta yung danom kayo ni Pampanga, karin pa po mag-stay. Kaya po, putang kauran, iya po talaga magagamit po yung pisamban, uli ning matas po yung albog. Kaya po ngayon oras po ngayon tibura na kami pong Bishop Bobet, yung kakatamo pong kabalen kay Tiking Kapampangan, yung sabi na po, munta Kapampangan na po kaya kami. Bakit po? Maniwala po naman po kaya ang kapaniwala ng pong Bobet, yung Bishop, yung kami ng obispo na ring Kapampangan, pangaras king kasalpantayanan, talagang bibubuwala. Ibig sabihin, lang mo mapangadi, mapanyaw, plan naman, lalong-lalo na king proyekto na ning pisamban. Amen? Amen. Sana po kapag depitan ta kayo po ding kolektor, ang populat ng kayabihan po king nabesi ang atyoking luwal, ako po magaduang isip mami Ako po may gagana ka kung wala ko pong dalang cash at pwede naman pong GCash. At kung wala ko pong GCash, pwede rin pong video account. Pwede po naman pong checky. Amen? Kami na pong bahalang magpapalit pagpa-in-cash king checking BBAU. Amen? Amen. Sabi natin pong San Francisco, kung kapilan ka mami, karin kami didinan. Ibig sabihin, itamo ngining oras ini manyawad tamong grasyang iba't nga pong Ginoo. At sana po, potang tinanggap na kong grasya, itang grasya maginyang dakalag grasya, potang dadake tayo. At sana po karing potang dadake ni itang grasyang tinggap yo, sana yabeye po impisamban na pagawabi po. At pangarapan mi po, ikami pong Father Mission po ya pong Bobet, mi Saneldo, kapag may gawa niya po itang pisamban Karingking Nueva Ecija, sana po makapamasyal kayo. Uling pong, sabi ko nga po nandin, ing pisamban po, ala kami ang pong dakal establishment kalupan na po ng Pampanga, pong Angeles, pag maragol ko po, na ing pisamban po makatalakadyak king libutan na ning Marangle. Munta ko po kapag panahon na po ng pupul ng sibuyas ang Pampali, mura po talaga. Amen? Pasibayo po king lagi na pong apong Bobet, mapayabot niya pong maragol na kapasalamatan kang apong Noli na may niya pong kapaintulutan na mag-second collection kami po kay Diking Pisambana pong apo. Pasibayo po, ing ganaka at lugoda pa paketyo, ing sao pabinyeyo, ibala niya po yung apong ginong mibalik, siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Amen? Amen. Dakal pong dakala salamat, maggrasyang abak po kaya katamungan. Salamat po, Apong Ferdy. Aluklokay po sa guli ko. Sa dagal po salamat kay kayungan, lalong-lalo na ding memyen nung mga gadwa ko paisip, ako po may kapamiyengin, atin lang kaya be lay ko, tilo po ka rin ng possible ng pisam ng shrine, at malyari kayo pa pong mamyen So sumawag tamo, it is better to give than to receive. At God loves a joyful giver. Po? At botang babiya kayo ngakupin ay lalawan as an expense on your part. Look it as a blessing, a grace.
Pata pong ating pupunta kaya katamo manyawad la, tuturuda katamo mong maging generous. Nya ako gusto ating manyad makanyan ilapang pasalamatan ko. Ulin, tuturuda katamo maging generous. Itamangan po, tininanakatani nga pong Ginoo, kailangan i-share tamo iti. Kadwa po, uling ng pisabyan ngeni, ini nga Reverend Harold, ding sinabi na, ing Diyos ausa na katamo para sumuyo for a particular mission, for a particular responsibility. Apansinan mi po, na ding mag-serve king Apo Shrine, keraklan taga-Keti, nino po kayong taga-Angeles. Tas yun mo rin damat yun. Mapilan po na karakal da rin taga-Angeles. Nya, in plano po kanyan, sana deng makapadurot kening shrine, kening pisamban, mag-serve lang. Nya, invite nila po kanyan, ding adwang diakono tamo, Reverend Harold, ang po Reverend John. Next week, mag-house to house la po, para abayan dong mga diding pamilya para turuanan dala kaybat idalado keti para sumuyo kang apo. At kayo po makanyan muna naman ing ating devotion kamu mga di, devotion kamu manyawad, devotion kamu pasalamat, devotion is imitation. Makitulad tamo kang apo. Nung iya po tinauna yung biyena at meteya para kaya katamo makanyan muna naman. Nung iya po sinuyo ya kaya katamo niyang menaral ya sinuyo ya sumuyo tamo. Sana po ikayong ating ikayong deboto na nga po misanaldo mamasa ko kita. Detang biyasang mamasa. Misanaldo makiyabi ko ken choir. Kailangan po suywan tayo po, tamo manyawad. At neng misan tanggapan tayo, ing adwan tamo kaya answered prayer. Thank you, Lord. But my dear sisters and brothers, to say thank you is not enough. Naninggawan tamo, the best thank you is repentance and conversion. Kailangan magbayo tamo. Adustong me converti ka, migbayo ka, ating tanda, kailangan sumuyo ka. Nyapin, ing pamanyuyo, metong yang it is just one way of saying, thank you, Lord. Stong susuyo ka, at masakit po yung susuyo, magpakumbaba ka. Ating kang oras, dapat kang apo ne po. So makanya niya po nyapin next week, maglakad lari reverening kaya beta mong diakono at mapilan po karing taga-Keti para paksabyan na laring makapadurot. Bala mo, deng makapadurot keni malapit lang dili pero bala mo, susuyo. Kailangan ding malapit keni, ila pa mong sumuyo. Amen. So makanyan po yung plano tamon lalapit at lalapit tamongan kingapong Ginoo. So, kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo. At kika, Antimuri. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon umetana king kapayapan. Salamat king Diyos.